Nyamira gati ya bwatani bali bakoko mu bwazimio wane Kenya nigo beso kina gokorekano sena gokorokorobekana ase kaunti ya Nyamira na sokwe murunganiriya amagoli y'ebintu by'engencu buno muri kito kurase kaunti ya Nyamira Jabuma Ange agotomanya Omochie Onyamira babugoretie amabango alikire punguza bei ya unga Kisuguri ebichiko nebiburugo bakora n'umurai w'abasaye ekyombe kyazimio Dennis Marube nomo MCA okyabonyoro Vincent Benecha ababwatani bazimio kurwase county ya Nyamira mbakora okorobekana ogotindi Omurai w'abasaye ekyombe kyazimio county ya Nyamira Dennis Marube nagikeria ogokongo gwekerengo kyobogima ebe yamafuta mbuyere enagira nyomba mbuyere obo simbaro emere mumubwate boigo enganenda ate abayirera okorobekana kwabo na sengencho yokwebo kwa bamenyi be county ya Nyamira ase ogochoro kwa mabaga ya serikali mulisikia waliahidi vijana kazi mmepata hiyo kazi yule mwingine pia alipigiwa na wauni wake si ndio lakini sasa niwaulize katika CAS katika nyadhifa zote katika vio zote gusi tunatosha vio ensemo yaye omwemsio kyabonyoro Vincent Benecha natukuterare ogochoro kumurai bwense Dr. William Ruto asate abo bochori obumbwa bwate obwasioku ntoye tambweti esababu ntoye yakere tukura etwakerete Papa Raila Amolo Odinga chikura gosabana taribo obokora nobokabara noboturutumbu bakorete ntogo chigwancherana ilifanya uchaguzi bandia ndio maana mnaona Kenya wanahangaika so sisi tunaomba kwamba sava iweze kufunguliwa mnakubali wafungue sava namochia serikali asekagire gotumika enibo yaye bobe ikirire ogokongo gwekerengo kyobogima basinyirwe serikali aseme tinyi saba igali state out bagutumia siringi bilioni 7 aseme emetinyi saba yoka egera omwana inchare kabire imoigotete abanyanyimbo maikirana ensemeyo nagotingia obore Kurwase county ya Nyamira Ginko reporter ya Ndizi TV Job